Dobrodošli moji ljudi u moj novi video. Nisam odavno, ali evo od danas sam nešto odlučio. Svaki dan ide jedan video na moj kanal, ali to je 100% i definitivno i bukvalno. Znači, ja danas odlučio da vam napravim jedan meni jako ukusan kolač. Taj kolač se zove šampita. Ja je pravim na poseban način, znam da je ukusna, djeca puno voli i Fatima sama ne vjeruje kad proba. Ja ću to vama polako sve objašnjavati kako to sve ide, vidjet ćete kompletan proces i nadam se da ćete biti zadovoljni, da ćete to pokušati isto kod kuće. Ja imam ovdje dva asistenta koji će meni da pomognu dodati viljušku, kašiku, nož, ulje i tako to. To su Jana i Fatima koji sad trenutno samo sjede i ništa ne rade. Ja sam tu da radim. A koja je spremna večera? Znači, ja kako pravim šampitu. Odvojimo žumanca i bjelanca, to svi znate da se mora odvojiti. Znači jaja su domaća, Arnel to pušta po šumi da pasu, tako da ljudi moji to je do jučer po livadi skakalo. Ja to ovako odvajam. Njima neko flašicom radi, ja sam to gledao, pokušavao, vidio sam da znam i neću da se bolje ovako na stari način, ko što je učili nas. Eto, žumance je tu, tako. Ona je Fatima. Molim. Krpu jednu, molim. Znači, bitešem, hitno. Okej. Po šta se saginješ, neki ljudi vidi? To si ti bojiš, jel? To si ti stidiš snimat u mojim videima, jel? Znači, evo vidite. Samo bjelanac ispada. Ljudi, ovdje je vjetar, isto da je tornado naletio, vjerujte. Tu ide žumance. Samo ovu krunicu klik, otvorimo. Ide opet bjelance. Izvolite. I sad možeš i cijest, nemoj mi gledat u moj recept. Izvini. Ovaj mobitel mi se zaključio. Ovako. Znaš što je reći domaći jaje, s ljuskom se igraš, isto da je režeš žagicom nekom ili... Gledaj, to je kad Arnel pusti u zadvorišću, one odu do glavičici i onda se salame vrate kući. Stvarno ima jaja za 10, mislim nije Arnel nego koke njegove. Ja volim ovako da to sve ide polako, svojim tokom. Eto ga. Ali je ukus zagarantovan, ljudi moji. 100%.
Čujte vjetra, ljudi. Eto, imamo još jedno jaje. Tak, što se tiče ovog, sve imamo. Volim ovako pedantan biti pa brisat ruke često. Sad, možeš i sjest. Nemoj Pa gledat znaš, u mene, Niko, znaš da čekaj, ne volim ja da Niko. me neko gleda, odmah ne ispadnu kolači. A pa nije gledalo telefon da se ne zaključava, možeš i preključati. Znači, žumanca ide, gdje mi je velika kašika što sam rekao da mi se donese. Te jaja im je bilo. Da? Aha. 7 kašika šećera ide u žumanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onaj, 7 kašika šećera. Sad ljudi moji, ja sam to sve napisao, ja imam na svom mobitelu ljudi onaj recepata od nene, pranene recepte imam, sve upisano. Tako da, ovaj mobitel mi se zaključava, izgleda da ću ga otresti tamo od zid. Evo, došao je sebi. Ja idem i pola peciva ovdje na ovaj žumancat. Pola peciva ide. Tako. Još malo. Super. I 7 kašika punih brašna. To tako ide kod nas ovdje. Sad ovo treba miksat, ljudi. Ja sam se skopčio ovdje, uštekao sam se i sad ćemo mi to laganini, što bi rekli Bismillahirrahmanirrahim i polako. Polako idemo. Da se to sve kao sjedini. Jaja. Gdje sad dok ja mutim, samo mi dodaj jednu kašiku mlijeka na ovo sve. Znači, kad se ovo sve smiješa, dodaje se jedna kašika mlijeka. Kašku ulja. Dobili smo smjesu, znači baš gustu smjesu, što i treba da bude. Pogledajte, sama ona ide gdje hoće. To je ta smjesa kakvu dobijete. Znači, pečemo da ne zagori, što je najbitnije, samo nemojte da izgori. Dobili smo baš smjesu kakva treba da bude. Sad, ljudi moji, pravimo agdu.
Agda ide, znači 700 grama ide šećera, mi smo to već izmjerili. A vode sipamo samo da prekrije šećer. Znači samo da prekrije šećer, ništa više. I stavljamo na što toplije špore dok ona ne počne ono šaptat. Znate kako Agda svoje radi. Evo ga. To je to. Znači imamo. Ovo je vrućo korporeta, braćo mila i draga. Ali eto, već dugo vremena hoću da pravim štampitu jer djeca mi stalno govori. Znači ljudi, ovdje imamo bjelanca koja treba miksat nekih 20 minuta, tako da ćemo mi prekidat video da vi ne bi samo gledali 20 minuta kako ja miješam. Ljudi, kako ja volim reći, da šlag bude baš gust. E sad dodajemo vrelu, onu istu Agdu sa šećerom što smo pripremili, ali u malom cugu je dodavamo. Evo ljudi, kako nam je ispao naš šlag. Morao sam promijeniti ovu zdjelu, pošto je ona bila široka. Mogu ja samo reći da ni ženama nije lako. Ko misli da je lako, sam ne proba napraviti bilo šta od dijela. Sad će ovo ići na hlađenje.